Ka sorkar MDA2 kede ban penkerja kamno mardor yau Raja Brahma balawan simti kum officer MCS Saisin Pat Hariboy district bat balabat kum project director ke DRDA hagajaka jung weipat officer MCS ba BJ Khasandi ubala sa penkerja dang sien kalong ka mat jing dawa jong ka new tab integrated territorial organization nege HITO na Hariboy district Kinayalam ketika senggi bakan top uba Elvis Christian Vice President bat uba Ban Kharnia President HITO River District haba keren singilat pathai kubo haka sipau trik unailar aja fulai kila dawa bade ban penkriak kam nya uptei officer Raja Brahma wan ra da wei par officer ba songtu ketien ba ki ba bat ya kani kajing dawa kila pha la kajing tho ling ba ka email sa usumbot menteri rangba ka sarkar jela uba Preston Tensong ban bu por tang hapo artiyo lem kum ta kin ajing sneng ya baro ki parti basunrop bat ke NPP ban thau sarkar na kam ta ka samoy ahja arfulai hadu aja arufra kita gino lam kila kenoru baka jing pen kala kam ye ki officer ka tangga jing pen sro ka ye ka bisa haga jaka baka sarkar kan ken show na ka banta ban thet ki jing nun kam ki ba kham tam e ha sanat ka ko ye khia ki badang don bun ki jing tuna la ban kedau Bo Raja Brahma ulah syak kerja kam suara election aja fulai syak jing dorbat hawan jong jela katba udang bat kum video ka CNRD block sneng le tang sau nai menta utei uju officer Rawan Biang Hariboy district kum additional deputy commissioner bat kum project director ka DRDA da ka basimti nau ba BJ Khasandi ka ba katai ka seng kala persya bat keno bakadon ka ere ka selendat halor kita gijing penkriya kami ki officer MCS Naga District. Kadau kumsan hi golong gijing kwa jini ban transfer yang nego Raja Brahma pada suan mata dan sujuan hak singkong kalong hi ba gijing ide ba ba ngim dayu i ba kador gijing ide makum ba udam don hapo musim blok ro ule marway hak ba mut bandra ya ka office jong la blok syakoi pat ka jaka ka bakham singai na ko ka surok te ni plus na kataro de ubreu bala ude MCS officer de jela bala tre hapo ka district jongi kumbasan snem duna te hasua sa transfer bala don katas nem bala tre ina te mentadang suara election transfer ka menta lawan biang sene bala sintis nem kum additional haga jeka jong ba BJ Khasandi kani ka tolong ka ba ngimla man priang nama ba lada don officer uban syong hakpo office tadi ban ailat dulu ketum service room berpek lagi baik ki snap dan kalong hilang memang dia baik baik kum bandril na nenyo kunai menta claim ka daw babiang la suweng la supenrung jubor kat ka kabamuan kat ka bakwa kata ka bamla bampian namar bangi ba ka sukar lada kalong kena kom kam don jingkut kena service room tauhi penkhini kata kamu kabang la kabhabatan mo gini kata service penyai ka bakwa kan mata tang badun gajing ede buat kita ki minister chief minister negi MLA la banwan la ban lek ka bamun kata kala pun khainot ni service kamu don jimta e do he Temene pi ong ba uni Raja Brahma ulale marwai ma hamtam ban penkriya ketika office block Iswa jong kata hakpo ulang long kum video jong kum sling piladon ke jing ujor si kibor bhalor. Oh nangalang ini ngila ujor Syau Chief Secretary halor ketiga hang ba bandra ke blok. Te ngila ha syau CEO jong ka election commission juga menggilian halor ketiga jing persa jini halor jing temu bandra ke blok. Jika juga ba video amta. Kejumpa begini kalau berbagi dawan transfer betul ni lagi orang kata transfer suara election. Kalau nggak mentatang lain benar sauna hidin election mental lawan biang sini kata kayak bamla biang. Tadi ya kini kecil transfer. Lalu dah kibriu mana dah minister ibadan apa kasurka MDA. Kumta nak lihat jungi lada kim transfer matori Raja Brahma. Kesinjam keminiat kan long bastai na banta ki parti ki badan hapo ka sarkar MDA kani kala pausai ke bangin le bat ngin sa pentip lada kim transfer hapo ka tio na kaliang ni sa pentip ke kita ki kam bangin le namarkan long ka bastai bat kabar
Long kan ja buram ro nama ba mingkwa bahkan ja syuk kum gini gijing transfer nama ka gijing tulut kesan nam ka bisa nama ba. Bersama Kundu ya Deputy Chief Minister Pak Preston Tengsong dengan Syam Layo Kundu andai Layo bukan ke phone nak kalian juga ida on ba inpa send dekat email sendiri nombor city atau office de halo dapang ke jingsa transfer kak gini ki FCS officer jongi yang po ni kadong ka thai di boy di jongi kumbang ilap umni Raja Brahma we ni MCS ni jela bala transfer shua collection ajar apply Henry kebasun ko kalau ba hadin ke election hadin sau benai ulawan biang ban simti kum ADC bat walong ban kini kum ya ka post jo ba BJ Kharsendi ibala bat kum project director jaga DRDA bat kebasun ko kalau tang apo si benai ne ar benai ini ba BJ Kharsendi dan bat dengan ni ka post mentala kini jubor ne la IT no sawai pat sya uni Raja Brahma kay basun mo kulong ba kumno kum pilih MCS ki banginan sudap ane ka sarkar dan sudap transfer sa kawai ba district kilala banwan biang ang dikerboy hatu kadon ka hang dia porboy kadon kado kandang ayu ne undi Raja Brahma undi uba ka sarkar haban ko mo bat bau kwa khat banwan sa ni sa kadong katan jongi kata kalong ka ki jimpen pau nang ka seng ni penram jore ka jing transfer kak kini ki officer kasi gijugi badang tre tang support ane tang ki kendiat benai kendiat sini ba kumbi iya ka service role ko we no service role kalau tang license dinu bisa di bensyong na dulu ka district jadi kumbangi ya ki teng cisen kumba ubat kumbu video jangka blok umsning wani ki ban ra ya ni ka building thmai to ka blok bat antu ngi ba demand no ni dawa barang ni ben kerja no nomor IT lem no sakiwe pa bisa teh ka jingle jungu sakiwe pa district menta pa ngi biang wan biang akan ni district kadang ka pat selendat ka ba kwa benwan biang sede kwa kai ba kata MDA sarkar ka haban ko mo yo de benwan biang sede ni district jumi kakak ya kini ki officer kalong kai ka ba taru buat ya ka plan ka jok sarkar kumbangin suong kum ka jing transfer ya kini ki officer la komno ka TA la hap ai ka officer ki ba he la komno prapoja kugun usah la kan ni ka prapoja ngin ai ka jingrap penban ya ki hospital kumban ket ka x-ray kumbang ilap mentam ane po blok umsning kumba san martong idang tray tang sibenai transfer no ane kumni Raja Brahma hi bangi nang le transfer sa kawai pa ka district te mentala wan mes kani ka district kumi ba BJ Kharsendi tak sutray nang sibenai arnai sa transfer kumun kani kalong peluksan dia ka pisah dangi transfer kak ya kini ki officer te kumbang ane kusa mentai da ya kani ka pisah ngi bengkam pa ki wai menta kalong ka jimentoi ya upai ba baduk besok nagi dawa ba penkeri anak mador ya ni Raja Brahma benwan simti biang kumbu edisi sakani edisi jo sakani ka district ko jongi bat lengba ki MLA jo ka dong ka than jongi lengba ki MDC jo ka dong ka than jongi lengba ki political party ki president secretary ki padon hakani ka MDA sarkar ba kini rap ban keren lang ane ban penkeri mador ya uni Raja Brahma benwan simti kumbu edisi jo ka district